Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Amerika Antony Blinken yahuriye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda i Davos mu Busuwisi mu nama y'ubukungu. Blinken yavuze ko Amerika yiyemeje gushyigikira icyatuma haboneka amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda hakirindwa intambara. Urukiko rwo muri Turukiya rwakatiye igihano cy'imyaka 2 n'igice Mohamed Hassan Sheikh Mohamud, umuhungu wa Perezida wa Somalia. Ni igihano gishingiye ku mpanuka yahitanye umuntu wari utwaye moto. Igihugu cya Benin cyakiriye inkingo za malaria hafi 220 zaguzwe na UNICEF, bigaragaye nk'intambwe nini yo kurwanya iyi ndwara yabaye nk'icyorezo kibasira abana bo muri Afurika b'imyaka 2 no munsi yabo. Ibirwa bya Maurice byibasiwe n'imiyaga ikomeye ivanze n'imvura nyinshi ejo kuwa mbere iteza imyuzure. Amashusho yashyizwe ahagaragara n'ibinyamakuru byaho yerekanye imodoka zatwawe n'imyuzure yangije imihanda. Turangirize muri Kenya, aho leta yatangiye ibikorwa byo kwimura inzovu zigaragara nk'iziri ahantu hazishyira mu kaga zikajyanwa aho zitekanye. Intego ihari niyo kwimura izigera kuri 21.